ngasi numida waram phongkiba tongan tongan Manipuri sifong singdagi maru oibi I pausing khongatcharaga Manipur top channel gi maikei digi mayam da share tawzigi ahanda Kaksing Khonau healthcare doctor gi award pa kaya leibana khudong sada pa kaya mayongnare malem na COVID-19 ga asoba saitheng ngasi di iramdam asidasu masigi saitheng piri iramdam asidasu laina laiset asigi ani suba saitheng na kham thengna awaba phibam ama oirakpaga loinana miyam gi punsida hiram kaya da awaba saitheng kya thainare haina desamna phungdorakli State asida nongmada positive hengalakpa amadi sibigi sangsu wangkhalakpada COVID anabasing asi layengna pa honabada asauba awaba ama oidi amasum laibak thibidi COVID-19 laina asi lakshinana bo honabada tungan masagi anaba laiba amadi khudaki aso apan non COVID patients singi ana layengdi miyamda asuki matik awaba kaya mayuk nari loinana non COVID patient kaya layengba phangdabagi sibigi phibam ama lakli Khungang singda lairiba miyam da masiga asobu saitheng kaya mayoknari phibam masida Desam Kaksing District Council na district asigi tungan ba primary health center amadi community health center singda yengsinbagi khongsat amada Kaksing Khunau Umathel da lairiba primary health center asi hana gumna mathau ningthina tawba ngamdabagi phibam lairambau thengnakhi Phibam asi karamna oidibano haina makhatana thijinba matamda health center asigi doctor gi award pa leibana health center asi mapung fana mathau tawba ngamdabani haiba khangi makhatana yengsinba matamda health center asigi puna doctor taruk lai doctor ani di study amadi maternity leave ta leram ki amasum loinana hauzik lairiba doctor ani asina kana honarabasu lam lapana mapung fana layengna bo honabda asauba khudong sadaba kyam yonari Kaksing Khunau amadi masigi Kunlona ba kun singi ana layeng da kudong sada ba kya mayonari maram masina hauzik lairiba PIC asigi phibam masi mari lenaba department amadi district asigi CMO na miyeng sangbiduna mapung phana miyamda layeng phangan biu haina supali atopa paw manam khongjang sangsinana ba warep lokre hauzik Kasar district ki Mudutila khun gi maithai nupi ama izat mangan khibagi matangna ngarang wall maithai convention sinduna to fight for justice to be given to the victim haibigi agenda Kasar Barak Circle gi leiriba CSO yauna mifam pangthoklaba matung Justice Demand Committee for Mudutila Rape Victim haiba committee ama CM duna puna khongjang sangsinna borep lokre masum Justice Demand Committee for Mudutila Rape Victim da CSO singi mihut amamam yauhanduna CM kiba committee aduda All Assam Manipuri Student Union All Manipuri Muslim Mairapaibi AMMMP All Assam Manipuri Women Mairapaibi Coordinator Committee AAMW MPCC Assam Manipuri Mairapaibi Apun Malop Nongwin Women Action Committee for Village Protection amadi World Mighty Convention CM Committee aduna puna member taraga manga oiki lonena CS Nabakumaram sum thoram Nilachandra bu chairman amadi convener oina khanki haina pausna makhatana phungdorakli Pausi makasa thajarak poina mem ngasi goiba Manipur gi COVID-19 update mem da thamjage mem da share tawjage haukiba pung kungi marida Manipur yamla bamiyoi habidi tawatabu ngasi di mem aduki matik hanthana ngasi haukiba pung kungi marida Manipur supnata gi miyoi sahungu kuntra khak COVID-19 positive waki hairi bamiyoi sahungu kuntra asi Bisnupur gi kuntra Sandel dagi ahom Chusampur dagi nipan Imphal East dagi marfuga manga Imphal West ti adumak adum wangduna laidi mem samga kunga taret amasum Zaribam da ama Kaksing dagi kunga matoi Kamjong dagi ama amasum None dagi ahum Senapati dagi taret amasum Thawbal dagi kunga mapan Urkhul dagi mapani amasum haukiba pung kunga mari asida lehen khidraba miyoi singdi hairiba district sing Imphal East dagi miyoi manga amasum Imphal West dagi miyoi mapan ngasi supna dagi Imphal West amasum Imphal East dagi miyoi taraga mari COVID-19 positive oiduna laikhidre adubu atopa district sing sidagi di COVID-19 na miyoi amata laikhidabagi pau laite makhasa tharakpo na topa Manipur gi maru eba pau khra namu PM Modi na ahang ba D type cylinder yankai aeroplane da tharakle oxygen what handana ba RIMS hospital gi store da su oxygen cylinder sama concentrator kun gamanga thamkhre CM Manipur COVID-19 laiset asigani suba web ki saitheng haktheng dana phangbadigi laiset asina mara moiduna miyoi kya sibigi masing amadi positive oibigi masing nomo gi hengalagni ba asida Manipur gi Chief Minister N Berena aduki matik thamoi sokna nuai ta phungdokre loinana COVID-19 maram oiduna laikhidraba imung manungi awaba da susaruk yari Lebak miyamna oxygen phangnaroi haibigi langtaknaba amadi mipainabana singba tawbidana Chief Minister na miyamgi mafamda appeal torakli amaramda Chief Minister gi
अवाब असि खंगबिदुना भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदी मणिपुर की दमक ऑक्सीजन वातना फंगननबगी लौखलप थौरांगी मनुंगसन ngasi ahangba D type cylinder yankai Indian Air Force की AN-32 प्लेन ngasi मणिपुर की दमक पुरक्तुना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलरे हाइने चीफ मिनिस्टर की फेसबुक अकाउंट मियामदा थादुरप पाव मन हाइदि चीफ मिनिस्टर मणिपुर लैरिबो हॉस्पिटल सिंगदा ऑक्सीजन वातना फंगनबगी लौखलप थौरांगी मनुंगसना हाना लौसिंदुना थमलिबो ऑक्सीजन सिलिंडर की मथक्ता नौना अथनब D टाइप सिलिंडर साम अमसुम ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर कुनगमा अमसु लंफेल लैरिबो रिम्स हॉस्पिटल की स्टोर रूम दा थमख्रे मधुना रिम्स दा ऑक्सीजन फंगदबगी अवाबा मायोकनररोय सुहाइरि अमरोमदा हंदक मणिपुर की मपानी स्टेट खरदगी ऑक्सीजन सिलिंडर सिंग लौदुना मणिपुर पुसिलक्तुना फंगलिबसिदा तुम चाब खंगदना अचौब थौदांग लौदुना होटनबीबगीदमक्ता खुराई असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA L सुशींद्रोबु मिनिस्टर N Biren थागतप फोंदोरक्ली अतोप पाव मनमु अहिंग नुंगयाइदा पोसै मयाम गरी निपान पुखलक्तुना इम्फाल योनबगी थबक सथरम मियोय निपान गरी के कोनना इम्फाल पुलिस न फारे कर्फ्यू लैरिंग मनुंग अहिंग नुंगयाइदा तोंगान तोंगान मफम सिंग मना मसिंग मदी हैरान सिंग साना थनबगी पोलम क्या इम्फाल पुखलगलगा योनबगी थबक सथरम गरी निपान कोनना मियोय निपान ngarang अहिंग इम्फाल पुलिस स्टेशन की OC इंस्पेक्टर एन इंगोसाना लुसिंगबा पुलिस टीम अमना फारगा ngasi nungtul फाइन थेलब मतुंगदा थादोखरे इम्फाल पुलिस स्टेशन की फंग पाव की मतुंग इनदी कर्फ्यू की अथिंग थुगाइरगा इम्फाल की वांगजिंग अमदी अतै मफम खरदगी पोट योनबी मियोय खरना टाटा मैजिक नसिंग गाड़ी सिंग मना मसिंग अमदी अतै साना थनबगी पोलम सिंग फुल्लोत पुरकलगा इम्फाल की सगोनबन बिजोय गोविंद मयाद लेबा NRL oil pump mayada yonbagi thapak chathare habigi paw police na phangki garang imphal police ki OC na lusing tim masina numidang pung baro tapa matamda gari sing asi phana nabagi damakta lumduna lekhi sera sida mana masing amadi atai sana thanaba polam sing fullot purak gari taraga ni thoyaduna NRN oil pump manakta खामलगा योनबगी थपक चतबा होरकपद पुलिस कांगबु वसिना फाकी फारब गरी निपान अमदी मियोय निपान अदु फगतकी फारब मियोय सिंग असि सरांगपाट इरेंगबम वांगजिंग नासौ होइजुमान अमदी इम्फाल गी हतादगिने मियोय सिंग असि ngarang एहिंग इम्फाल पुलिस त पुरक्तुना थमलब मतुंग ngasi nungthil gari amamam gi miyoy amamamdagi lupa lising ani ani fine thelab matung ngasi numijung matung pung baro makhairam ta matamda thadokre hain spawsna palli अतोप लाइबक थीब पाव मनम ऑक्सीजन फंगदबदगी कोविड नाब मियोय सिब यावरकले लैंगांगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑक्सीजन प्लान अम लिंखतपियो एन सनाजावा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर N Biren असोब थौदांग लौदुना जेनिम्स रिम्स न सिंगबदा ऑक्सीजन प्लान लिंखतनबा थबक लौखतलिबा सिदा नतना थौबाल डिस्ट्रिक्ट अमदि चुचांपुर डिस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन प्लान अममम थमनब होनरिबसि थगनिंगाइनि हाइरिब थौरांग असिगी मनुंगसना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन प्लान अम लैंगांगना लिंखतपिदुना हॉस्पिटल असिदा ऑक्सीजन मरांग कायना फंगनब होनबियो लाइबक थीबदि ऑक्सीजन फंगदबदगी लौकोई पात हांगदोक्तुन लैरिब कोविड केयर सेंटर कोविड अनाब मियोय अमा लैखिदब यावरे वाफम असि पाउक्सी एसिगा बिष्णुपुर कोविड-19 रिलीफ कमिटी की वाइस चेयरमैन ओइरिब निंगथौजम सनाजावगा उनदुना वरी सनाबा मतमदा फोंदोरखिबनि मांगना हाय बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि चुचांपुरदगी हौरगा नंबोल फावबगी मनुंगदा लैरिब मियोय सिंग अमदि खपुमना सिंग बिष्णुपुरगा थांगनना लैरिबा सिंगी सरुक्ता खुंदारिबा खुंजासिंगी ओइनसु अचौबा लयंगफम अमा ओइरिबनि आदुना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असि मपुंग फाब हॉस्पिटल अमा ओहेननब सरकारना होनादुना लयंगबगी खुदोंग चाबा फंगननब होनाबियो लोइनना हॉस्पिटल असिगी ओइन ऑक्सीजन प्लान अमा लिंखतुना हौजिक बिष्णुपुरगी लकोई पात हांगदोलिबा कोविड केयर सेंटर दा लयंगलिबा कोविड अनारब मियोयसिंग ऑक्सीजन मरांग कायना फंगननबा चीफ मिनिस्टर N Biren gi मियंग संबियु सोहाकी माना मखा ताखिबदि फमुंग हुमद्रा लेबा बिष्णुपुरगी लकोई पात हांगदोलिब कोविड केयर सेंटर असिदा ngarang फावबद कोविड नारब मियोय हुमफुग निपान लयंगदुना लैरि लाइबक थीबद लयंगलिबसिंग असिगी हिदाक लांगथ अमदि चाना थनब पोलम मतम चाना फंगदबगी अवाब मसु मायोकनरि चाना थनब पोलम सिंग युमगी मियोयसिंग सेंटर असिदा लाकपद कर्फ्यू ओइबनिना सथोक चसिंद पुलिसना अथिंग क्या लैबना खुदोंग चादब मायोकनरि सोहारि मागना हाय लाइबक थीबदि कोविड केयर सेंटर असिदा लयंगदुना लाखिबा मसागी सही हुमद्रारोम सुरबा अहल अमा ऑक्सीजन फंगदबना मरम ओइदुना हौखिबा मे 13 नुमिदांग पुंग 9 दाबदा लैखिद्रे
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯀꯣꯏꯄꯥꯠꯇ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯅꯥꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯁꯨ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯑꯦꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯦꯕꯦꯛ ꯔꯥꯖ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯦꯕꯦꯛ ꯔꯥꯖ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯀꯣꯚꯤꯗ 19 ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ DRDO ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ 19 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯕꯦꯕꯦꯛ ꯔꯥꯖ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯊꯋꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯕꯁꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯏꯪ 2002 ꯕꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯪ 2002 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ MSCPꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ